viu. Zato što je neko bolestan. Šta je neko? Bolestan. To je hitna? A di je hitna? Nema gore ovog retirke. A to je? To je Twingo, nije to hitno. Viu, ovo je hitna pomoć i ovo. Ne, ovo je hitna i ovo. Ja? Viu. Zašto? Kaj je bilo? Prvo je kolega razbrajala, dala mu je 5 kuna za kavu umjesto 6, onda ga je tražila napad da vidi ona, je stvarno dala 5. A koliko je ovo 2 kure, koliko je ovo kuna, onda se ja prebrala, vidjela je da je 5. Onda je sjedla pol sata i meni rekla da je ona došla prije mene na WC, imaš takvu, tako se veda popišala za sat i pol. I da je ona prije mene jer je jedna već ušla. Ja kažem da, ali ja sam ušla prije vas. Ja sam rekla dobro. Ti se nisi na glavu poslije. Ajme. Daj se smiri, koji ti je vrag? Idemo u Konzum. Nećemo onda auto dirat, znaš? Jer ja plaćam parking. Ajmo se opet tam parkirao i tražio parking. Kud ti je tamo? Ne, s autom. Ne, s avionom. A ti spava? Kaj? Ti spava? Ne. Neću. Zato bi trebalo služiti. Gori prozor, ne bi to pokušao. Tamo nema pjesma, da? Tu pisaš. To ja vam mislim rekao da tu se ni ne može, da tu je zabranjeno. To je on za vodu govorio. Da? Za more, kad bi išao po moru. Čekaj, Škoda je išla isto s ovog smjera, jel? Da. Svi su išli s ovog smjera, Da. znači da je to to. Nećemo mi vidjeti, meni nije teško, meni je ovo baš zabavno.
A? Samo ću ga pitati gdje je plaža. Ne, u moru. A to je kad sam gledao na televiziji što je vojska radila. Da, pa to nam je rekao. Snimam nešto ti. Evo da je ovakva maka da ne bi čovjek više rekao. Je tako? Da. Mislim, ona je stvarno. Da li se sliči? Niži jugo ide negdje do... Sigurno. Još ima minus. A? Pa dobro. Pa dobro, kaj bi sad mi trebali? Pokloniti ti se. A ima auti tu je dobri, a? Isus, to je plan. Gdje se stavlja? Hodi tu iz ovog fonda, od Andreja Štasa. To je Zagrebački, to je street endovi. Da. Jezić. Tu moraš. Ja to nikad ne A neki su došli dolje. Možda onda nema. Sad se stavi, evo majka svoju na 3 parkinga. Sada idem dalje.
Kaj je hladna voda? Ne hladna, nego hladna. Kakva? Slana, aha. Je da, to je slana voda. Slana, slana. Kad ju popijemo, onda je sjana. Pa svamo. No l'ho sentito. Che so... Kad nađe se da možeš snimati sve. Kuća duhova, gledao. Ćemo snimamo seriju, to napiši naslov da titul snimamo seriju Izgubljeni. Da opet mi se vratiti. Mi zalutali, tu stvarno ne možemo. Sve su gume, sad neke čudnosti. Da nije balans. Sve za jednu te istu, stalno tu zelenjavu, još mi se ruka trese od vožnje, još uvijek će to biti dobro za Ima tu gledati. mega. Ne? Ima slinije.
to ti je takva piva, Dejan. Kak plivaš? Quindi questa cosa, ma però io volevo vedere, sai, è quello Bravo. che io sembra allora, voglio dire, allora